tradisyon or pinaka-unique na kultura nga kundi bisan na mapabirthday pa man kasal patron may ada sini nga kultura o dili gud basta-basta nga mawawala. Ini ang kultura sa naton pagpakita sa sayaw nga kuratsa. Mga kasangkayan, ang primero nga masayaw sa kuratsa. Anaton usa nga barangay Kagawad sa barangay Sorsogon sa persona ni Honorable Quirino Bolivar pagpapatisan sa naton usa nga Sangguniang Bayan member o usa nga re-electionista. Ladies and gentlemen, Honorable Winifrida Rilos. Honorable Quirino Bolivar of Suliman sa Niabadis, and ato sa re-electionista o Sangguniang Bayan member sa nato minahal nga punkto sa Santa Margarita, Honorable Winifrida Rilos. This time, matawag pa kita sa nasapang masayaw sa Kuratsa. Usagyaw pa nato nga Barangay Kagawad sa Barangay Sorsogon. Imo na, Honorable Pipito Catalan.
pagpapadisan. Sa natanusang at tigsiri, kakonsyal San Bungto San Santa Margarita, Ma'am Maria Salomon. Okay, mga salamat. Kami natin po sa palakpakan at kaduhang sumaya sa Kuratsa, Kagawad, Pipito, Katalan, o sugat man sa Niyapadis, ang atong sa ating siri, kakonsihal sa atong Bungto San Santa Margarita, Maria Salomon. And this time, matawag pa kita sa pantulong ang masaya sa Kuratsa.